Nĩngatho mwena wa studio noguo watariria aya nĩ andĩki a mohoro thĩinĩ wa mũciĩ wa Naikuru na arĩa meyumĩrĩtie gũkorwo magĩtindĩka kĩhoto kĩa ũmwe wa andĩki a mohoro kana andĩki a mohoro arĩa makoretwo makĩnyamario nĩ maabitha a borithi gũkũ bũrũri-inĩ kuma rĩrĩa mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari yanjĩrĩirio nĩ rika rĩa Gen Z. Na kumana na mĩrũrũngano ĩno kiumia gĩthiru tũgĩkorwo tũkĩona ũmwe wa andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru wa Njeri wa Kariuki agĩkorwo akĩhũrwo rithathi ithatũ kũgũrũ-inĩ gwake ciaraba na iria ciatũmire nginyagia ũmũthĩ ndahũndũkĩte wĩra-inĩ wake kuona no nguraro arahonia. No ĩndĩ ĩmwe kwa ĩmwe reke tũkorwo tũkĩaria na andĩki aya mohoro tũigue wĩyathi wanyu mũrĩ andĩki a mohoro mũgĩthiĩ na mbere na kũngania mohoro mĩrũrũngano-inĩ nĩ mũrona ta wĩ mũgitĩre. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi ndĩ ũmwe wa andĩki a mohoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Wĩyathi wa andĩki a mohoro thaa ici wĩ handũ haceke kuona atĩ nĩtũtindĩkĩrĩirio mũno nĩ maabitha borithi amu rĩrĩa rĩothe tũrakorwo tũgĩkaba mĩrũrũngano ũrakora maabitha borithi matiretĩkĩra gũtũgitĩra kana matirĩ mwena witũ, koguo kĩrĩa tũreka tũrakorwo tũgĩcuria mĩoyo itũ hatĩka-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũthikĩrĩria kana mwĩroreri nĩ aramenya ũrĩa maũndũ mahana ground. No o tũgĩthiaga na mbere na mĩhang'o ĩyo ũgakora ũmwe witũ nĩ akorwo akĩgurario. Tuigue kuma kũrĩ mwandĩki ũngĩ ũmwe tuigue labda uhuru wa wanahabari katika maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini. Wewe kama mwandishi wakati unajitokeza uko na ule uhuru kupatiana ripoti za moja kwa moja, kupeana taswira kama ilivyo kwa wasikilizaji ama watazamaji wako. Uhuru wako unafikiria kwamba kuna vile umefinywa ama uko sawa? Tumefinywa sana. Tumefinywa na tutanyamaza na tutaendelea kunyamaza manake sisi kama wanahabari jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunapasha ama tunahabarisha wale ambao watazamaji wetu na wasikilizaji. So kama polisi wataamua kwamba wanatufinya hatutaki ama tunatishiwa, unapigiwa simu unatishiwa, hiyo story umefanya, hiyo story tutajua sisi nani. Sasa tutaendelea kufinywa mpaka lini? Na sisi hatutanyamaza. Kwa hivyo sisi we can only speak ama tunaweza only raise our voices kupitia kwa vyombo vya habari na kuhakikisha kwamba yule ambaye the voiceless pia anaweza kusikika. Hapo ndio sisi tunaweza, hiyo ndio that's our role na hivyo ndio tunaweza kucheza. Naam. Leke tukorwo tukinyitana wa muthia tuigue shirika la KUJ limekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba limetetea haki za waandishi wa habari, na kwa sasa kutokana na maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini, tumeona wanahabari wakiumia katika shughuli zao za kikazi. Labda kama shirika msimamo wenu ni upi hadi sasa? Asante sana. Haya maandamano ya hii leo yameitishwa na muungano wa washikadau wakuu katika sekta ya wanahabari humu nchini, wakiwemo KUJ, wakiwemo KEG, huo ni muungano wa wahariri, wakiwemo Kenya Correspondents Association na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali kama Article 19 na kadhalika. Na kuna mambo 8 ambayo tunayasukuma katika maandamano ya hii leo, na ni mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda sasa, na hata vile ambavyo mmoja wetu alipigwa risasi juma lililopita. Kuna mwanahabari mwingine ambaye maandamano hapo awali tuliona akiwa ameteswa sana na polisi hata akabururishwa chini. Kuna mwanahabari mwingine mkuu huko Nairobi ambaye alitiwa mbaroni, maafisa wa polisi wakasema wamemtia mbaroni kwa kimakosa na mambo kama hayo. Miongoni mwa mambo hayo 8 ambayo tunayasukuma hii leo ni kwamba kwa wale ambao wanahabari ambao wameumizwa na maafisa wa polisi kuwe na uwajibikaji, tupate kujua ni kina nani ambao walihusika na mambo kama hayo. Pia serikali ipate kutuhakikishia ya kwamba kutakuwa na usalama wa wanahabari. Tumekuwa tukiona kuingiliwa kwa kazi ya wanahabari na serikali. Kwa mfano kuna tume ya malalamishi ambayo imeundwa chini ya sheria ya Media Council of Kenya Act of 2013, na baada ya wale wanatume kupatikana, yule ambaye ni katibu mkuu katika wizara ya mawasiliano ameenda akachapisha majina ya watu 5 akaacha ya watu 2. Tunamuuliza pia wale 2 ni sharti pia majina yao yapate
pia kuorodheshwa na kuchapishwa. Tunasema pia yale madeni ambayo ni ya serikali, madeni ya serikali kwa vyombo vya habari pia yapate kulipwa na mambo kama hayo, na pia ule usawa tu wa kupata habari kwa uharaka miongoni mwa serikali. Asante. Ndio. Uguo kana niguo aindikia mohoro thiini wa kaunti ya Nakuru maragitariria no ni ndeto kuma haha megugikorwo makirurungana nginyagia wabici-ini cia commissioner wa kaunti ya Nakuru gugikorwo magitwara mendekithia mao na makaya mao megie kuhatiririo kwa andikia mohoro riria maragithie na mbere na mururungano kana riria maragithie na mbere na kungania mohoro mirurungano-ini iria igikoretwo igithie na mbere guku bururi-ini, na koguo no macio ndire namo no ni ndeto tugugitigirira muthikiriria wa undu umwe na mwiroreri wa ceceni ya Inoro TV ni mukira ndeto imwe kwa imwe kumenya uria mucii wa Nakuru ukihana. No macio ndire namo mwaro ni waku mwena wa studio, ritwa riakwa ni Robert wa Maina.